A Kasipnar is a Kasipnar because of his religion more than anything else. This is a great fact. To understand him, one has got to go deep down into the very roots of his religion. It is religion in the sense of this name, which regulates all his thought and activities. Forget his religion and you will never understand the Kasipnar. Komudami, Ukasipnar atau Ukasipnar, Deha kaniam untuk kamu gibi, kani to kaniam kumasukian, beri kubakar bahang, hadu kata wahab ngam, jilu ni perkat jilu, bahaya kaniam yang Ukasipnar, kaniam to wayak man, wa kubatai, wa sendur, ya kaman tolong, perkat perayaan silin terkisi, yang kecil Ukasipnar. Terlebihnya, uketai dari melini yang kepakan yang wamun mungkin ile usnyahu tang kerja Ukasipnar. Cuan usomo subuntuk yang oyedi ini seksen apa di yoi katkam hamam jadi dikontrol kemenret kalau yoi tak takune yang kami dapat mesin yang dari yoi kamu mengerti sudah percaya unyulai tak isu nukre bukan mahal kai isu nok mahal baik ba isu nok perhen concern jena sarong ye yong i lehi burung ye yong i dan yang ketkam thao percaya i yong i lehi iwadanai